Machiegni kendo. Kinde duto ng'erega ni kolang' ma sikul ywak to jopuonjre ringo pacho ka Migago. Kar kamano oromo kwako gwenge ma Kajiado omiyo koro jonyuol moko ema dhi pango laini e skunde midakie mondo mi gichiem gi jopuonjre. Ray Polo miyowa lipodno. Ilbisil e kaunti ma Kajiado. Kata odoko ni piny otuo, buru kod liet ng'eny nikech oro, jopuonjre to oketo maino margi e somo. Olang' ka oywak saa 7 giriedo e laini ne chiemo. Kata kamano, ok jopuonjre kende ema oywayo sende. Jonyuol moko mangaji ohingo, ok rit kata olang' gichopo chon e skul mondo giyud gago. Karibu kila siku unakuta wawili watatu wamefika hapa. Hata kama kuna hawaombi hiyo lunch, unaona tu ni yenyewe wanakuja kutafuta kwa sababu wanakuja wakisimama hapo karibu na dining hall. Na kwa vile kuna ile heshima ya mzazi, hatuwezi warudisha kamwe. Tunawakubalia wanaingia na sahani na tunawapa chakula kama watoto kwa vile kiangazi kimewaumiza. Anakuja shule, anakula keseri, hata mtoto yangu ama hakuna chakula nyumbani, anakufa ng'ombe, mbuzi amekufa, punda, hakuna kanyumba kitu yote. Badala ya kwenda kuiba, inakuja kula na watoto. Walimu anasaidiaga sisi wakwangu ya kuwadia chakula. Moko kuom gimondo e skul kendo dhi kuonde midaro e cham mondo gikwany molwar na nyithindo kata jodongo modong' pacho. Wakati wa kupepeta kitabu kilikuwa unapepeta asubuhi na mapema. Lakini sasa tumehairisha kwa sababu wanajua wakati wa kupepetwa watapata ile mahindi na maharagwe waweze kuokota waende wapikie watoto nyumbani. Pek mar ngima omiyo moko kuom jonyuol ok nyal chulo fees na nyithindgi. Na hata saa hii fees wazazi hawalipi fees. Tumetegemea low cost ya serikali. Na ndio tu tumetumia kununua chakula na labda kulipa watu na maji na stima. Kaluwore kod bad migao mochung' ne kedo kod midhiero mar oro, kwan ji maromo 4,000 e kaunti ma Kajiado nigi kech kendo kwayo kony mapiyo kaluwore ni jamni maggi bende medo tho. Tumeshuhudia ng'ombe ikifa, tumeshuhudia watu wakihangaika kutafutia nyasi, tumeshuhudia wakihama, na sasa imefika mahali ng'ombe imeisha. Hatujui ni nini itaendelea kwa hii community ya Wamasai. Ray Polo, Ramogi TV.